Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je emisija intervju produkcije Oraš Info. Ja sam Dimitrije Pešić, glavni odgovorni urednik i večerašnji voditelj. Mi večeras imamo dva gosta, dva intelektualca, Nikolu i Milovana, pa ako možete, gospodine Nikola, da se predstavite. Pa ovako, ja bih prvo da se zahvalim tebi što si me pozvao u tvoju emisiju i da pozdravim sve naše verne gledaoce i da kažem zadovoljstvo što si pozvao ovako dva velika stručnjaka za ovu oblast i da pohvalim tvoj dosadašnji rad. Ja sam inače Nikola Pešić iz Velikog Orašja, student druge godine pravnog fakulteta. Hvala. Vi? Dobro večer, ja sam Milovan Pavlović iz Velikog Orašja, učenik gimnazije, 3. godina jezičkog smera i hvala ti što si me pozvao večeras. Hvala vama. Pa da krenemo s pitanjima, ako nema problema. Može. Da li znate ko je Hasanaginica? Pa znam, poznat je meni lik Hasanaginice, sećam se nešto iz srednje škole, učili smo u 1. godini iz te narodne književnosti. Mada nije baš skoro bilo, ali se sećam, da. Kako je kod vas stanje sa Hasanaginicom? Upoznat sam sa likom Hasanaginici, također sam to radio u 1. godini srednje škole. Hvala. Drugo pitanje. Da li znate šta nju čini tragičnim likom? Pa sad koliko se ja sećam, ja mislim da su to bili neki ovako porodični problemi. Odnos sa mužem i tako, to je, treba da posmatramo u kontekstu tog vremena patrijarhalnog društva. Odakle proizilaze problemi Hasanaginice, ali opet kažem, ne mogu baš tačno da se setim, moj kolega možda malo bolje zna, jer je njemu svežije to. Kolega da pomogne. Možeš da pomeniš pitanje? Pitanje je šta Hasanaginicu čini tragičnim likom u narodnoj baladi? Pa kao što je Nikola već rekao, porodični problemi su glavni razlog tu. Još više otežavajuća stvar je ta što je to sve bilo u muslimanskom okruženju gdje žene imaju još manje prava nego kod nas u to doba. Glavni problem je bio to taj što se njen muž bio je ranjen na bojnom polju i njegova sestra i majka su došli da ga posete i jedino njegova žena Hasanaginica nije došla da ga posete. I to je njega jako uvredilo i on je smatrao da bi ona trebala njemu da oda tu počast da ga poseti. Lepo. Da li bi vi prijavili nasilje na ženama u našoj okolini? Pa ja iskreno bih sigurno. S tim što sad je pitanje, ja mislim da bi svako na mom mestu govorio da bi, ali u praksi nije to baš tako. Zato što u Srbiji je veliki problem nasilja nad ženama. Zato što, iako bi se neko usudio, pitanje da li bi policija uzela da radi svoj posao i da odrabuje na vreme. A što se tiče same pesme, pošto se i tu se govori, da kažemo, o porodičnom nasilju, mada u to vreme nije bilo još ni govor o tome. Kako da kažem, nije se ni pravo uopšte bavilo takvim stvarima. Nismo imali ni neka osnovna ljudska prava, a kamoli prava žena, tako da moramo da gledamo u kontekstu tog vremena. Ne možemo sad da gledamo mi sa svim ovim pravima ljudskim, ženskim pravima, feminizmu, da gledamo poziciju nje u tom patrijarhalnom društvu, pogotovo što je rekao kolega da se to govori, znači, o muslimanima gde su po samoj njihovoj veri žene podređene muškarcima. Da. Da li, isto pitanje za vas, da li bi vi prijavili nasilje na ženama u vašoj okolini ili našoj? Naravno da bih, zato što su to stvari koje ne trebaju da se dopuštaju i koje već traju neko duže vreme. I prijavljivanje, to je jedini način da se to spreči, a međutim dešava se da policija ne preduzme sve što je potrebno na vreme. Da, to je istina, slažem se. Da li ste upoznati sa datumom 25. novembra, šta se tad obeležava u svetu? Inače nisam bio, ali si me ti upoznao pre emisije, tako da znam da je sad to dan borbe protiv nasilja na ženama, ali ja bih da kažem da se meni nešto ne sviđa taj trend da sad imamo dan borbe protiv nasilja nad ženama, nad muškarcima i to, nego svaki dan treba da budu zastupljena sva ljudska prava, ili recimo imamo dan podrške ljudima sa HIV-om i tako dalje, nego da svaki dan čovjek treba da razmišlja o takvim stvarima, a ne da
se tog recimo dana setimo nasilja nad ženama i onda posle da zaboravimo na sve to. Da, znači treba svakog dana da pazimo šta radimo. Pa jeste. Baš tako. Isto pitanje za vas, da li ste upoznati, šta imate vi da kažete o tome? Upoznat sam sa tim datumom i delimično se slažem sa Nikolom, ali opet mislim da bi trebali da postoje takvi dani u godini. Zato što to su neke stvari koje još uvijek ne mogu da se prihvate da se dešavaju, kao na primjer podrška ljudima sa HIV-om i sve to treba da se obeležava da bi se što više skrenulo pažnju da je to aktualan problem. Zato što to je naša realnost, to nije nešto što je tamo daleko. I ako nam se daje jedan dan u godini, to još više daje na značaju. Da, ali taj jedan dan u godini, opet da se vratim, to ništa neće da promeni. Znači, žena koja trpi nasilje, ona ga trpi i 27. novembra i bilo kad drugi put u godini. Da, to svako i... Tako da sve jedno isto, da se vratim na primjer, povežem sa 8. martom, kad se svi sete možda da imaju ženu i to, a posle opet zaborave na tog partnera i da to ipak nije baš svojstveno našoj tradiciji, nego je preuzeto sa zapada to obeležavanje takvih svetovnih dana. Ili Što se mi nismo svete imali. Svetog Trifuna? Da, na primjer, ili što je naš praznik Sveti Trifun, da. Hvala na odgovorima. Da li imate vi još nešto da dodate? Što se tiče ovih tema? Ja ne bi ništa više dodao, nama je drago što si nas pozvao u emisiju da kažemo i mi naše uvaženo mišljenje i da se vidimo i drugi put. Vi? Pa samo jedan to da o partneru treba da se vodi računa svakog dana i da kad god se primeti nasilje u porodici, nebitno nad kime, treba da se prijavi i da se što pre reaguje. Hvala i vama što ste došli. Lepo je da čujemo šta misle mladi ljudi o ovim zanimljivim životnim temama koje su jako bitne. Ja sam Dimitrije Pešić. Odjavljujemo se pa se vidimo u budućnosti sa novim emisijama. Doviđenja.